Yuwag tayo kumal di po. Memeniyang katla ni kapinsala dalawan kakyang. Nawal mengulian tu poinin ko kosunat kay sakaw rutunga to lukayang way pakunan Pohnpei dan uya kubur kosantik kapayuwat oranwat niyasil sak tempei sak isu paran kaunor ya pitre sak lemau ranwat uya ran kay sakan uya kubur kapayu dalam kagan katlamu taban katian an lolo oy ban pagitaran wan baronet kar an kakulian tay dio ya lolo on rutunga ta uya kubur wat. Kalangan ng senator ko, meron one baronet car, kaya lolo, na ulian kita ikutiar, berjalan ka ko open session in Ranwood. Jalan ka katla model, ban ko na siya chief clerk o ang lukuran marakan. Senator Stella Brown, Imay. Senator Kiko Abis Jr., Senator Isaac Artui, Senator Ricky Carl, Senator Sensei Edgar, Senator Wilfred H. Edmund, Senator Bill E. Edward, Senator Stevie J. Edwin, Senator Peterigo L. Iwan, Senator Aurelio P. Joab, Senator Alfred San La Torre, Senator Daniel Le Pen, Senator Edgar W. Liganet, Senator Tendicet Louis,
Senator Benjamin H. Ludwig, Senator Macari Miguel, Senator Sheldon C. Nett, Yet ngay mai. Senator Norbert A. Perez, Senator Dionisio E. Simon, Senator Mitaro I. Simna, Senator Francisco Simram, Mr. Speaker. Quorum, Mr. Speaker. Kailangan saan magtay sa bulman ko quorum magtay kakatlanan uyakpur mau magpre pun kakulian tay tiyo ya sa bulman tayo sa karatan kapun nalal sa karan misiko katunglap ang kupura na nilap sa karan kaipo ni walap ang kupura na raksoko walap ang kupura ni soko wawan ko sa bulman likan ko nalalang ko na ganyay ko wawan tororong lapalap tayo balian tiyak momocho government national state or local. Wawan ko Kabinaan Pohnpei, Honorable Stevenson Joseph, Karyawan Kabina, Honorable Heraldine Movic, wawan ko siyong kupong labalap, Honorable Nelson Joseph, o yang amoy siyong kupong Koros. Wasak sa Tritingal Wow, o Vice Speaker, Honorable Michael, Floor Leader, Honorable Abraham, o Honorable Senator Koros. Wawan ko lang sa amuro, o Loiso, Sariso, Sumasakan, o lang kasampal Koros and Way, non-calorawad. Ben Pohnpei Koros, non-chamber, non-kalal, masligan kalal. Rakat, oy, pagkik talent. Oy, pinanan, uya ko turun rango, troy tahan po na siya, sabal matay floor leader, when kakalwa tatawag na. Kailangan speaker, ngunit ba yang sakari, tunggal sakaratan, wow, kapat-sapat. Saksit, tunggal wawan kun kamoy, wawan kun vice speaker, wawan kun medal, kan pagkapayan, honorable senator kan Koros, ibil luanan ko ang ran kan pasyang child mention ran wot nan wasanong yel malam i pasyang kami pause ran maun kapung payamau men Pohnpei Koros medal iral kan me pasyang child nan men kapese kan main speaker mon iban pasyong nyata kamu tay men medal pasyong pada kami o yang kami Senator Edward Melin Maluwat o pagkik jalan ka kasamo paraton Vice Speaker and Kunya Town Council Yaulaban Kailangan floor leader. Speaker Jansalme Senator Perez Apse Lelo and Kaksansalan Represment yang pasyong ilam-alaman ranwot. Kailangan record and chancel Senator Perez yang pasyong uyakpur ranwot. Kamu floor leader. Speaker, iman kamakito, peki mot kesembalu jan ka katarapoyo sa bulman kita channel and ran kayo. Chancel mo kamakit mamia Koros mautung kamakito masaniyay uang masaniso kamakit paita miya masanapan channel and ran kayo. Kamu Senator Latore. Masansal, loyong kaangot ng kanama. Tiga ray tungal kay banua ang kakpatong sa pulman ko sa lutang sonday judan tigo. Ontung kami, ontung pais, ontung floor. Galwa ang kakon gina ang senator kang Koros, pero di ontung ray kan mo. Maluwat ko na sa iyo. Tiga ray mawiyata ka magit uyok kupur dalam alaman katapakan uyok kupur. Yung rangko yun kay yung kakapulman. Kariyaman. Kamagit mamia siyang Senator Latore masular masanapan channel ay panponan sa kamagit Koros mautung kamagito masaniyay uang masaniso kamagit paitak tayo rutong tiyan masanapan channel Koros mautung tayo sa pulman kita sa pulman tayo channel and ran kayo masaniyay uang masaniso kamagit paitar o tayo sa pulman kita channel and ran kayo. Your leader. Speaker, ipagik challenge kak suspend order of business o Chorogti apalin ng paisu walunan kalendar. Chancellor mo kamagit and floor leader. Dahil katiyan ng paisu walu. Ansyon kat kilong kamutahan ko sinat kan o resolution kan.
Kahit Kadkadaur Pohnpei issue o walu o Senator Carl. Senator Koros Mawar ay panpleo po na sa floor leader. Kailangan Speaker Regional Secretary ng sa PAL. Speaker, ninsangon momoche bil siguro kupuragan o pag-challenge suspend order of business. Turok tiban order of the day o apali standing committee reports. Chan salamao kamagut mamie sang floor leader. Koros maudung kamaguto masani ay. Pwuhng masani so. Kamagut pwede chay Kadkadaur pan standing committee report o iban po na sa chief clerk. Standing committee report number of bill may Kadkadaur sa Kimao Mapit. Recommended standing committee report number 201-25 on LB number 248-25 LB1 sang Standing Committee Kapatabatin Health, Education or Resources and Development. Pan po na sa Chairman Ned, kailan ka kan Kadkadaur ang masinibit. Kailangan kami, Speaker. Monaiban pato ay tunggal sa karmisiklan kay buneban kuburan na nila kawanokot. Patang sagaran kay buneyawaw magom katin patuan wiyayar. Ang may pato nilang nanwasan wiyalamalama ay tunggal sagaran wawalaban kuburan may mga Speaker. One ki Vice Speaker, Floor Leader. Wow, ang Honorable Senators Chorus. Pwuhng Vice Speaker in Colonia Town, pinin ko Senate o Sang Obisin Ramen Mita o staff Riemen. Pateng kupramu yo ranmawan kapay o kalangan ng relkan may pepeyan men kapesekan. Irailan mamangi patpatuan wiyalaman sa bulmarail pinin ko kusenat kisa kayo. May Mr. Speaker, ni Warman patuan pata Chairman and Committee and Kamarain kaitan payan way o committee members kan o patuan wiyata kamagit trailan wiyalaman ki Standing Committee Report nampe Riap Kilamesa Kyo Labenial Reisa Glamao o Sapulman kita. Chan salamao kamagut mamie Koros maudung kamaguto masani ay. Pwuhng masani so. Kamagut pwede tayo bang Kadkadaur ang masinibit. Iya masinibit Standing Committee Report Riap Kilamesa Kyo Labenial Reisa Glamao. Chan salme assignment word assign ang Joint Committee Silu, Education, Health, o R&D. Ben po na siya Chairman kan o masin ben report. Kami Chairman and Person Mao, Senator Ned. Kaya sa palay tungal sa karan wow. Standing Committee Report may patroan sa karkitari may itanong nan maluwet. Recommitted Standing Committee Report Riapgi EU Labenial Reisa Glamao Ong kamutan ko sa Senate Member Riapgi Pay Sakwalo Reisa Glamao LDAO Ong Committee Silu Education Rosan Mau Kamarain o kaitaan pa yan we karong-karong wiyawir Ong ninduan kubur and William Pegan mesansal nan wiyalamalam and rantri ikaw o kami di siluwad pila paliatar kupur bugaw o kapenggi tame sansal wiyaw men kawit o epil sansaleng sapul mo kami di silu me ketinain and so was me pain sa katrail yang nan kemban kamarain esrakap we pelian ECE imaragan wiya eri esodo ya takapali wang rail pil kapatrayang may Mr. Speaker Honorable Senators kan niyanso me kungkan ene we pali we wap ni melel ECE
Israel ko may Israel kin yang so much so said Israel kin nantiang o paliata demand tanan and pelianisi kalangan speaker itungol tow ong nin extending committee report magtrail so bayan sa wato yung pato wanil floor ong chairman in committee and kamarain o committee and kaitan pa yan ni oral of my Mr. Speaker. Chairman taken. Speaker. Kami Chairman Simina. Ay tungol Secretary Wow kung Secretary Court. Ay tungol Secretary Wow ang kakpatiyang sabul mo magumsiyang kinansangan ranwot. Ongoing ko mo, Vice Speaker, Floor Leader o anong members karusiyan. Inangan report, essential sanger, Chairman Peliang Kamarain. Ireke may min kabadrayang po essential ng report. Karaban nari kami detang committee silu. Nan report, Riyabukiyaw, Lebenyal Risek Limaw, Ansyon Magdrail, Masani Takatri report. Niye Iran Council kan, Obarata sang members. Di karaban report what Rakopurto, o committee silu at join, Pagdrail ang kak, Pwuhng kati irekan mepit concern kan sang members. Dari report me kecai sabon pengiran wot priop kilime segeu le bendia re seglemau iran concern kan mepit kamu matawot esan saler lan. Dari moin iran kabat-kabat min kabadrayang Pwuhng kak apali matawon masan kan matmia iran pay kasal mepit intention and report magtrail masan ni asip. Lawan speaker in min. Chairman and RNT. Senator Simina Mao. Hey Speaker. Kalangan. Mao ay kanton sama Chairman and Finance. Kalangan may Mr. Speaker po kiban. Tungalan kaya semua wamu kinkak badan sa masan custom. Sekarang kapung kay mo ng wow mapato yan nilang ito nga wala pang ko wang kumelala ito nga Vice Speaker Pro Leader ito nga water pang ko miso na lay mo Chairman at ka ito nga wan ki riyay kampagabayan o bayan sa Dalkan Chorus pilman pa diyang maluwad o kasamo Vice Speaker ng Kulantaw may maluwad kasamo yan na sa matahil ilaman lang mo yung kupuron may sa nalangon may Mr. Speaker kapung report nintuan Sakaranahan Senator Ned, Senator Simina, Sansal na report wood, patulong o kupurpurto ang kamti kapatapat. Iman patuwan tate ay tungal preservation ng report wood. Kuwiki kawit na patulala, mapan mukit, mapan serata morning kampak sector funding. Ikadungan may sector funding, utang kasantin sector funding, apol pa panto na peche yung apol Pahrek. Katawad mapantula, niya ban apali pensa katail, apang katoreyer, yawa sa mga government kaktatang kumunwat, puwena leta. Sisangkan mga apali Kambahan Kamarain, Kambahan Rosan Muaw, onin tuan kawit kap memia, Public Safety Melel Kalapus, the Division and Correction or Rehabilitation. Pati ang may Mr. Speaker, sansal kuya ban tatawag mapampil mokit, kasi ito banyang agi sa umato sa uset koros. Banyang agi tiray ma-register. Eri, ikabang ko tatawag, matawag kasampal, Pwuhng, kaya lang kubukubura, kalaudlan, apulban pin sa kacayal, nantatangkan maka-government kamakit. Nan anso mo may patyang kunin ko sa nadwad biara ta magkait yan totong ko sa nanop ko sa natin kokowon miya kasan din tatak magmagit o and may yang Israel kan mapapalikan pakan rin tatang ka Israel men chenak kuki abol ben palubukat men kaksan ikapung ko kaway din ito ng chairman ng kampan at committee Rosan mo natatawad awiwi melel nintuan kabese
tatawag na magmagad na nisi. Dari, ele, kami lalayan na may iyaw sa kong tatawag, may sudana ko sa natin. Sa insal, may mayor policy food security magmagad na share pain sa katail, kakailaban miya, ni government depan sa wasiray sa umatsusid, ang katotolan pain sa katail niya ban patiti o tatawag, kahit yan ang the government, nan ewew 10 pasakan Pohnpei. Ipadawan tayo robugat may Mr. Speaker, tatawag ele robot udan tayo ban kamanata. Kamanabanta report wood niya sa magtaybang kadiyang ng pil, taybang kadiyang ng wato at sariyaw. Katuwan da mabukat po, inka kabese ay tsungal PPM o niya sa magtaybang ng pil, imen pagabang kuburan Honorable Chairman kao. Inka kubukubura ko sa network, mabang kamanamanta o lupa niya ban mo. Ayay tungal iran kapadapat met may Mr. Speaker, kailangan bagi tungal ang ganyan semua. Pamawar Senator Carl ay po na Senator Chua. Speaker kailangan from ito al ikisong report kasi ito kayo pagkatun ko para maway ito al wan kan Speaker wan ki Vice Floor Leader Honorable Members kan Koros. Kita yang kupura mo yun ito kan wan yung kan Koros kita yang trial may isang Speaker mo yun na siya ng report o signature may patro Pwuhng ito siya matay na masan kaya siya patro wan ito wal reservation kuya karape mo yun iuter yaw kita patro wan tam karape met essentials Mr. Speaker may sa matay tretan Pohnpei magtry kan sa po naman kumapit tingin sa ka-trial kasi ito pat asyo Koros an niya rak ari try katkiyangar requirement what ang series school kan dan sa kan tatungale tingin sa ka-trial ang sumpung tuwaw ikis pay ka salagi matangkak akak tira niya asyo yung matry ket paran isual mga mai ut singket ay tuan ma sampo ka short retan to law require utan mga niya tun tribute sirikan tongale arimet may dadro Speaker ko mo ki and patapat all year round the school year upon ar requirement is tan patroyan trailan pukutiran tarapon an kusinet kaya tan mo aniya sirikan sirikan tongale local kuwi tari patron ta image Speaker kalaran ko On Senator Chua, Pamawar Senator Chua, ay po na Senator Simon. Kailangan kawin may Honorable Speaker muna ipan sakasakara ilan pagi muy yang kapatran sebelum bisa kata kipuni wow net yang may sakaranut nan molwore dual wow bang promi on the Vice Speaker Floor Leader sa nalaim broken langso Honorable Senator Koros Pilman patrong kasom o wow metoke Vice Speaker ng Colonia Town Council o di isang option law firm yung metoke ay tungal wow Speaker kasompal gi o wow nagi kasalatakan Koros niya apko mga Speaker o loko report what ay tanto matamataw yung tukupura yung memiya report me kapitulong riyab giyo ang kakapurupurla po kempel rusun bawon patusang o anwalian kiti kalapus i karapan standing committee report na kapurupurla ay some committee ko tra committee siyo kapatapat tra kapatang ko sinadwot may yay ekonong ang patusang kempang kamaray no Department of Justice Corrections men patulong na report what committee kapruto patuan na committee siyo tawag tawit misang legislature
and patuloy sa kampalmason mo walian ki correction and rehabilitation. Irokan korus essential lelutumit we have background kay essential na report rehabilitation air. Speaker masin pen kusinit wat na report itan na rere. Kayo na kapurpurla pekasal minan waluwat ma pangkak miyo local food mam o wine shop nan irair na isome kusinit wat mosi. Kapurpurla o kitay luketo irail makin saumat o marketing wine shop kat. So parodan lemet rakatete me soto kapal. I kapal meretrugalen ki pantin government akan painong rail sent. Ria ini men pat kiyang mamasan kan ranut. Meroport me patro motai ime toke kita ilang kotkisang kampan kamarain o walian gidi correction rehabilitation. Apuralang committee puron truck o committee report kilo rawat pang compromise speaker me committee soto utu kampan kamarain ng patrosang nan kosinit na iya. Aimet may mempat kiyang itong chairman silmano o sakar kita. Kailangan ng speaker. Mawar Senator Simon. Kami mawar Senator Simon magpuruin po na sa mga Senator Perez. Salamat, Mr. Speaker. Ito alwa batang sa belum tiada. Mohon kami mohon advice Lord. Honorable members kan korus yang saya nanti berawat. Mr. Speaker, ibaduan mengenai cara sampai masani report. Saya bertulan pil. Saya negral nan pilak dalam masani intention pilak. Kami report cover kila. Report toro i mesansan nan report. Sangat karabio man perong itu motion macam tu macam tu report dia berkelimai sekali lepas ni sekali mau saya sabun man. Karyaman. Sansan memir kamu ketiu. Saya dan rujung tu macam pen report. Korus mau rujung kamu ketu macam ni. Oh macam ni so kamu ket paita dari rujung tiar macam pen report. Korus mau rujung tadi sabun man kita standing kamu tu report dia berkelimai sekali lepas ni sekali mau macam ni. Oh masa ni show kamu ket paita dari sebelum kita standing kam report dia film isokeu sebenarnya isokeu masalah report pan standing up the report pan bonus floor leader apram Langan speakers ijungal sekarang ngau sabal imen sekarang ramai doktor jalan kak suara kita yang paling nampak silu unfinished business. Dan sila mau kawit memia Thailand ketiam po nampe isak silu yay unfinished business. Wala kamakutyo miya yaro karyaman pemia ayman pagitak Thailand ketiam po nampe isak silu yay unfinished business. So iban po na sa chief clerk. Recommendations presenting the report number reappear sa kono laili Fatima Mapit Titan Mrs. Camille Movic Ignacio on board ng PUC. Kailangan iban po na sa chairman NPWTC Chairman Leman. Kailangan speaker mohon may koris kapimawawang siyempre court. Pero ito na mga luwat, mohon kong umuwi vice law. Mohon yung ngayon o sinadus kan koros. Iwan ki katong vice speaker. Kung niya taon o Israel kan may yang Thailand gallery. Ang mawan tayang mawang ulin Pohnpei koros. Nanuwaw karkarap kagitan Thailand. Jadi yang nan masan ben report number PFG Pwuhng lebih nyari sebelum aku sih. Ansalang mga kamakut mayor koros mautong kamakut masa ni yay. Masa ni show kamakut paita masa ni ba? Kailangan speaker kayo sa pala itong alwaw.
tuan kami saya layu wewe penamamia o kawit yang atau communication number riapki tapki riaisek lebihnya riaisek limau ong assignment kan mawang nominee committee bagi tak silent tilay report word assignment word committee yang rop or bagi to mal word ma assignment word wewe yang nominee won report wiyaw Kariaman. Kamagutok Thailand kapantela ususpen standing committee report riap kisa kuno lebihnya riaisek limau email lady my speaker Chansal makamagut yung mayor o mayor karyaman pe karondo ba utong kamaguto masaniyay Pwuhng masaniso Honorable Mr. Speaker. dahil kembal minute dahil kembal minute
Dahil sa paler o sansal makatay lusus kier kamagitiw pa ang unfinished business o waitar o action o nominee pantilay lao ansyo yu ma chairman ban kabrotong nan mumutut. Masular mayakot pa ang unfinished business ay ban po na siya floor leader. Speaker, man, pagkakajalan chorog diban, bill calendar. Bill calendar. Karena man. Kamagit pemiyak Thailand katiyang pon bill calendar. Pagi amiya utupan mok Thai katiyar pan bill calendar o pan po na siya chief clerk. Legislature Bill number 60 Realign Legislature Bill for an Act amending 9 PC 2117 of Pohnpei Code relating to position classifications in the Pohnpei Public Service System and for other purposes. Unwat-wat kayo. Chan sa lamaw nituan chief e watakatan title in kamutan ko sa network. Taipan po na siya chairman and finance. Kailangan may Mrs. Speaker. Ito nga luwa sa bal, bangko pura mo yo, bangko pura kan koros. Ibata sa mga kamatin mo ni, o nuwaw karakara, kamakit mga luwad, kaya kak, uya ko pura kayang, watawat kayo, kamutan ko sa net number silip kuriyaw, laman liya kaya sa klimaw. Paros mo utong kamagito, masa ni Ay, huwang masa ni so, kamagit po ita, pag kamagit po ita, bang katiyanan, masa na ba? O ibang po na siya chairman car. kailangan may Mr. Speaker. Ito nga luwa sa bal, bangko pura mo yo, bangko pura kan koros. Ibila bata sa mga kamatin mo ni, o kabese, kamutan ko sa network. Ninduan, maluwad, kupur mo mamaya, kamanatas, tanting kamatin report, yobo ko pa sa tuwaw, laman niya sa klimaw, may itan, kawit kan koros, may sansan ng kamutan ko sa network. Niyaralam may Mr. Speaker, and patroyang nansa matay ko sa net mabali ito ang dadagan Pohnpei State Government kan chorus dapat patropan public service system meniyar lalapot yung right to talk o to talk ang government del sumbariyesek aray itong alisais pangkin apwel nintuan pay level riyaw step riyaw pampatoyang aray itong alpuy-puy tatawad miya yarong rail kan me patuban kembang kamarayan. Kaya sangon ko santuo en yang akhir tuntu takan Pohnpei State Government Chorus. Mr. Speaker, i kamelele mo ko sa network anane apwel puwegi maurin ko sa network maban po ita amena bang buralat chep ni Oktober wan riya gitu isak payo. Macapi yata tiyan mo ni tatawag tatawagan parin mo nuwat. Pat yang met essential me legislator kamanata puy kan nansa matay budget ong rail kan may lesson barrier isak aray tatawagan government nan parin mo nuwat apuegi ko sa network esaig miya at tama ko sa diyang nan-budget mo ni mamiyaw sa tukak mo ko. Ipatuwanda met pente, tema mo ni ba napalito tawad, patuyan nan-budget. Mo ni bukaan kak magit o patiyang puwinan ng right on the dangkan, sa tukak magit law ko sa network ka manaman lang. Airan kapatawaad, may man kapatayan, kawit kan koras mamiyaya ng report. Kalangan may Mrs. Speaker. Kalangan chairman card, pwede kapetyan, kamutang ko sa net silip kuriyaw, laban niya riya sa klimaw. Miyata masa na ba? Kamu Senator Simon? Kalang ng kompromi maing speaker ko sa pala itugal sa karatan. Wow. Speaker ay itugal kaping o ay itugal Chairman Mao, Chairman Carl pwede kawewe Mao na niya na pit kamutang kusinit ng pasilip kuriyaw ng binari sa Klamaw. Niya itugal pitagan kabasa riyaw. Ibin patuan kalapa kayo speaker na pusinut pan manaman la ngoy eramasaman ipananane be uya sumpatak ipananane so sumpatangi classroom teacher
sampariso Pwuhng yang payamaunan kamatang kusunod kasilalwat te ipan anane patpatu ng kampan rusun kampan kamarin sampariso Pwuhng yang patuan kamatawat atau bukan wagpasam sumpatangi sampariso uya truntatokin kampan kamarin sampariso o kaslun supito te iyanane patpatunan executive branch sampariso Pwuhng yang entitled drop katpo ipatuang kami lime samang magisiluwat wagpasam ikak sumpatagi sampariso patpatunan kentong kamarin sampariso te patpatunan executive branch state government sampariso menia rerail ma eu te koros Peitok Korea memia speaker balkatun kupura ayat pun rail kan me patpatuyer taulier sampariso muna tayo bang kamanatam kusunod wot rayang isira mauki inong kawit mau me patunan kusunod wot me sampariso kyo patutan le sampar ay sa kape me akak sansan kalangan ng kamu speaker na kalangan Senator Simon amoni pan po na sa chairman na magupurin po na sa Senator Perez masupil kalalapok Kalangan Mr. Speaker ay tuwan wow i men kapungki kamadang kusunod yung hotel mamasan yang suud kusunod mau yung meros tama sansal ran pugat sa ranwat kamba riyaw silum yang payegi uya bendotagot ni uya praktisyo o uya gisehan sa model kosandian pan PSSA magdayban kamanala ko sunod aban dona teacher ong ton to tong koros may bilukuk ay bilsyong kokok ay bilsyong batak the may biltatok legislature to non-executive judiciary I have served 20 years nalabot siya tawad ay entitled 20 years in service sang nagaraban ng patungong yata motion dahil ng rojang timasin ban kamatawad kaya lang speaker sa kulman ito ang matawad kaya speaker kalangan essential may motion Senator Perez kumkumpure pan po na sa kumkumpure na po yung sa Senator Dikanet makawatan yung limang mohon kamagot na niya kamong Senator Dikanet Mr. Speaker kalangan kami mohon megaris ipatu yang komitmen sang ranwet ang sekretarian bawah misalkan patuan ruang gin kami vice floor honorable members o yang akirailkan may patuan kita na gallery o WhatsApp sa dalit living. Mr. Speaker, imen patuan concern kan may sansag sang William Simon. Bele long bill LP number 302 tas. Kan kaya siya mga be wat kaya mo itaban ket yang lole. Ireke may pan patuan ta sa Mr. Speaker. Ikolokor reservation ng irekan may pan san salatamet. Ay tungol sa karmisik pan kupukan Chairman Finance Committee. Imen ikolokol matmataya ume amendment wet rangka kate ya kasan suweti ita ya na supplementary PSS system. Irakayo Mr. Speaker ipotoan may supplementary PSS system constructed into fairness, merit principle. Weweki position karos ne patonan na PSS system classification position karos based on duties and responsibilities. It's not based on duration of service to experience. Iragayam. Yamo me nanti bangkak free position kan belel ireme pitata
equal work, equal pay. Yaman manada pagkakapalimu. Mepit retroactive na tuwan tame sansakang Senator Simon. Irail kan me aleti 20 years kan system wet. Ma ko Senator wet pan manamantal lakap. Irail ko me aleti 20 years of service. Irapang ka qualify yung retroactive. Me pitata probation period. Essential में supplementary PSS system incorporate probation period. Wewe ki ay ka pegi asyo de sansan rebukat so de sansan nan report o bilansi wote so de sansan nan kamu matame ni motor ni sagrando. Ang probation period ya moment na tayo bangkak Point of order, my Mr. Speaker. Epan include ng 20 years service. Senator, ikanet may kupuran. Sansal motion yung may tenor tumitiya. May kalalatan ko. Chairman Carl ang kakansyapang baitang ka. Moni paan po na siya kamagatan. Kailangan, my Mr. Speaker, tungal wasapal tangkupurakan koros tungal sakar mesik pueki alay kawewe su teacher tungal sakar mesik pueki kawait mesansal me kirakan mesuk sansal nan report you memal wat kamanata ran wat tekat kan pilang wat KU ikologolete kamelele me koneng ansu makarong rong yawi senator koros yang tengkak pati yang karong rong kan Ang kawaitin Senator Simon ikapung apa sansal nan kamuntang senarut me patungan lain sa kwalu me tatawad pa napali koros me serve in salaried positions no irai koros me Tatawagan Pohnpei State Government niyaray kan patungan salary ninduan kosan din public service system so deliverable position ta uya clerk ko anso UI uya accountant sambari isa ko matatawag ari watawat yung sambari isa ko watawat kin niya to ng government na kahit yan position may kolokol ang kawaitin sa nandun dengan net ele ay patungan public service system when work sang sabol mang dami patungan public service system pilwananso untatok wananso maramas mentatok government kak justify kasudang punin tuntatok email eta nan kasantin tatokan kasonedi punin tuntatok pay level miya o step increase miya nanay will pay level. Pwede ka sa purupur. Ensansal menan karong-karong mawiyawi ninduan ni Raikan mawulian to balian eksekutif melel terang tamban moni mayapol bento tandangan patoba na tungal kawait ucung kamu dang usunod choto tandang government naray lalapot entatok ang government dele sambari isak chote appointment kachingi lalapod marachungalen ki yang Pohnpei State Government dari imen bago bang purakan nan tiyan tatawag magtay kape sa mamoni mapatolong nan kubulap laut la agtelen kak kabagi sa kan wiya ben kanane kan koros magtay kakpiya Pirai kan koros me koneng ren yang payang mau ki sepuldan cecen wei pukat an kakapul nisangon momta nisangon wei ben kosanet malwod me bang kosanet ti every year met contoh takin government melele sembar riesa ke takin government aiman kapure yang soto wasayu nan public service system me ireti apel pempuinan contoh tak ni araipan
Nintuan tama sandan kamamata, full-time public service employees in good standing who have served in salaried positions in any branch of the Pohnpei State Government for a cumulative period of 20 years shall automatically be accorded to merit reclassification. Nari ensansal me sombari ko ya mensa song ni aray wiya tonto dogma o classification no abanatan ki merit reclassification amounting to 2-step increase. Imen pagi kan kubra child talent sabon man ko kubur mau o sakon ko sannet matuwa temet mapamiya pi kasal lagtay watak mau watay kawawa ta wuksang inangan ko sannet nintuan na pagkabugtinan kamamutang ko sannet. Ito nga sa karmasik may Mr. Speaker po kamelala maniyasa ma report and kamutang ko sa network kamanamanta nan sa sinanayo sa natalikanet sa dapat yang tayo ikamelala may email yang kubura mesahin sa lab and dead na tatakwat nan karong-rong mawiya taraktaran kampan muni na papali Apple Public Service System may yang ako tuwan natakan Pohnpei State Government kan karos uchung melel kamadang usan nagkuat. Kalangan may Mr. Speaker. Kalangan Chairman, Chancel may motion tayo retung iti masin be o miya karyaman kamu ito. Magtayo katla usus ko motion na masin to po itak tayo katla mo. Karos mautung kamagito masaniyay Pwuhng masanisyo kamagat poita tayo tung tiyan masanibe pagatung kuburak talban watawat kayo o lakap karyaw o asyo magtalban katiyanan masanibe amendment kan o kawait kan kak uyaw pilakap pwagya tayo tung tiyan talban katiyan nanusus kayo ranwat Karos mautung talen kamanata kamutang ko sunat silub kuryaw laban yari sa klimaw o watawat kayo masaniyay Pwuhng masanisyo kamagat paita ruktay sa bulman kitar kamutang ko sunat silub kuryaw laban yari sa klimaw o watawat kayo Nieto kamutang ko sunat Legislature pin number P by sa Kualulay sa Klimaw Legislature of Riau Bill for an act adding a new section 2-113B to Title 11 of Pohnpei Code, amending Chapter 1 of Title 17 of Pohnpei Code, and Section 1.138 of Title 18 of Pohnpei Code, relative to inclusion of local food content in government orders, purchases, and usages, and for other purposes, only karyaw kim sa kalawatawat. Kalangan Chief tayo kakatiyan ang masaniban kamutan ko sunat watay bahan po na si Senator Ned Kalangan kami Speaker kaya sabala itungal sa karen wahon kin kami yang amoy opisir riyamen o wahong Honorable Senator Scottish niwa men padrawan pata sapul mga kamiti silu makapukoki kamutan ko sunat number yap ke pasak walau lebih ni ada cakap LTA. Nintuan mau main Mr. Speaker ni wamen paduan kamakit ketailan ketlanan karyaw kem caklan watawat ongnen kamutan ko senet riap ke pasak walau lebih ni ada cakap LTA. Bagi karyaman. Chancellor mau kamakit memie karos mautung kamakit masaniyay Pwuhng masanisyo kamagat poita kay bangkatiyan ang masanibe miya masanibe kamu Chairman Card Kalangan may Mr. Speaker itungal sa karmisig pwede ipan tiyang lamon itungal Chairman itungal wasapal bangko pura mo yo bangko pura kan karos ipagita itungalan kaya sa mga may Mr. Speaker pwede kasambalan ko sa network Sansal magdahil kau na piyan mo nikap wega sa kuno. Sansal ko sa network pan sayra dapatit magdahil ka manala na may o ang sa wata lejer ka manaman yung siyam ko.
Mepang ya lagi saya sama cai pace tintri ketri sekuno. Kue kemunikan mepan patu pali kempan kamaraino kempan bosan mo. Padon mepilel restoran wad mia kapal ong isi. Ong arai jungal pace mau pali sinjungalakan makena pali sa matai seri kan mepatunan isi. Jangan kau senet buat saya kan kami ya kapalin wia pentatau ma pali ben karosan isa matai seri cikicungkan me popol panisi uya kapal men bagi pan kupurakan kapal buka dan opol dasang mona dari bangkat yang nasan kau senet metua temat bagaimana main Mr. Speaker itu ngal cakar mesit nuaw karak-karak men kamakit maluwat kamutang ko senet word and file kailangan may Mr. Speaker. Speaker. Chan magkamakit yung mayor o karyaman pa miya. Bago po rin bang po na sa mga kamakit na miya. Karos mautong kamutang ko senet riyab kipay sa kwalu laban niya riyay sa klimaw and file masa niyay. Pwuhng masanicho. Chanchal mau Speaker. Kamu Vice Speaker. Kalangan Speaker. Ay tungal wow sapan dan kubromi. Wow nagit flora narupol sa nagit korosyo main Speaker. Ay tungal pakpak kailan katla ka manala ko sa network. Pwede pain sa katsal ka na uya una kayo yang tare kabal salit lumong kan ninyo. Nito na uya amang sinsaon ka skulin roson mo na ipatawasat kayo ramayang kas skulin kailay pain sa katsal. Angkak tatak angkak sa wasa roson nan Pohnpei. Kira-kirayaw esansal lang ko sa natuwat na sintungalakan mabanalalta aban uyauta kukta pun engkak mal mabang beralang seriko dan mantungal tidsaun totongkan nan mayut men pakara-kara kisuntungal men naketala inen niya ang sawat waksang nan may kay naketail kadin cikita o patoto lal nan raira nan saukan na samala toton tidsaun totok pun kakyan sawasa Pwuhng sa kacailkan po engkak yaw umawang serikan pelmawang rosan maw aniya. Ang ni kabunot na sent maban uya kabunot Speaker maluwat maban kakantraw ko kapakata totokan ang sent ma kuno po ang kakapali yang sawasa Pwuhng sa kacail ang totok ng kali. Iman pagi Dahil kamanata, tatakot pun kak utungata kasambalan Pwuhng sa kacailkan. O kacail rapakiyang sato pun kak kaitara. O enkak mau. Iman karasaras kita. Nakapner takapinong talaw prain. Na tolo likotop. Tolo songkan nasalik. Sarigaman yaudu. Iman toki kailan ka kubura oki campaignin Pwuhng sa kacailkan na sutukap ang ikitsal na ba ang yata kay kadla o kamanala kala papakiyang yaba at dahil kamanata muni labalang kamanaman muni niyang siyang toto motong sangkan kaya wala na kamanayang Pwuhng sa kacail kaya bantatokong ko sa koros ng Pwuhng o bangkara yung tigan murkan kan yokila o tokong pemsakat ayay cumal tokpok nitman Speaker iman wala motion and close to the Yaman. Kumkurama Vice Speaker pamiya kamakawatan nila maray mohon kamakit mamiya Naan po na sama Chairman in Chayan ko moro Chairman in Finance kamu Chairman Chayan Kalaan Mr. Speaker Monipan patro iman Pwuhng kuburay di pagpatuloy below
Patuan Kapte Longsang Chairman Edward I mean yield ma floor na kabrotong Edward Chairman Edward Kupura Chairman Carl, Senator Pahrek Pwuhng, Chairman Edward, kamu Chairman Edward. Alangan Promi, Honorable Speaker, Alangan Promi, Chairman Press. Honorable Speaker, kumpura mo na iban pacha, inan tagita, ichimal sa karente, kaniyo wow, ndak pacha yung sapal mumiyo, masan saler, sanan molwatch, ichimal wow bang Promi, Honorable Speaker, Honorable Vice Speaker, Honorable Floor Leader, Honorable Senators kan Rail kan mall watch ka bese yer mayang pachain sa kung may uwi po. Honorable Speaker kung ko chung kubraya po agi essential me kamutang ko sa network kita banana sa kung may kawit. I kabem ko kupurkan me miye kung kakan kawit melil tato ko chenga kachla mo ta pachola mo zon mom you me ban son. Honorable Speaker, ni wow, kaya ki kupurchikan na kawit mere reservation choror. Essential may bani lang floor pura lang Senator Perez. Women pa chuan yung motion. Makamukit watch kagan kapwan la. Ong Honorable Speaker, magbagita man check out formal na alabinan. Kamu, Kumkupura ipachuan me kawit nangyere eu motion. Ikasambal gi kawit pe reservation me miyakan sang honorable senators kan. Ko kamukitwa chengakan totoo ko yung mawa ni son. Ay may elayang ipakita. Chengakan kapante lang, delay lang ni umun regular session watch te ansukis po kawit kan ang gagan pachoto melel kawit kan me your reservation pe I kamelele me to ko che konen jalen kak tutus kan honorable speaker email yang ikaki magagan delay lang Yang patunan ng formal speaker kailangan mamawar Senator Edward, mawar.
Umona tayo kumaltik tayo katkat nan masinapan kamutan ko sa natriyop ko pa sa kwalu labi niya rin sa klimaw LT1. Speaker, Kamu kailangan Speaker regional saratan wow sa pal. Speaker, kayo kapanggig project chancel nan i-recognize on konmal ray. Pagi project chancel ray menuyatak kamagit pagi watawat karyawan ko sinadwa dyan kakapantala uang ewan sumur. Karya man. Sansan magtay katkat nan masinapan o sansan magkamagit yumiya Thailand kapantela watawat karya o kemsiklan watawat Pwuhng ewan sumur. Karos mautong kamagito masaniyay uang masaniso sang ni wewa pa na magtay sa malmaniki ikamelala may yay kamagit masan sala sang floor Thailand kapantala karya o kemsak lang watawat o ang kamutang ko sunod riyab ko pa sa kwalu labi niya rin sa klimaw Speaker, kamu floor leader iman yield florong German in Finance. floor leader yield florong German in Finance Senator Carl. Lagan may Mr. Speaker, itungal wasapal bangko pura muyo bangko pura kan koros itungal kabungang itungal floor leader bugi chor charge and kakpata so sentimentungalan ki privilege may Mr. Speaker. An so mo ki ata ket pan pil kalender. O nuwaw karakarak kamagat malwad yan kak withdraw kamadang ko senat silu ko pa isak silu laban niya isak limaw. Kalangan may Mr. Speaker. Klimaw? Chansal kamagito toko silub ko pa isak silu labi niya rin sa klimaw o miya karyaban ban kamagito karos mautong kamagito masaniyay uang masaniso kamagit paitar kamutang ko sunod withdrawer kamu Chairman Carl. Mr. Speaker, itungal wasapal bangko pura muyo bangko pura kan koros itungal kapung buo kupur mga miya ang withdrawal yung kamutang ko senat watch. Pagkupur mga mesansal ay menuwaw karakarak kamutang ko senat silubu ko pa isak silula banyari isak mawan kak place pan sa matapil kalandaran ang isang rangot. Chansal makamagutwo karyaman ban kamagutwo miyayer upayaki utupa miya iban pakitak Thailand place kamutang ko sunod silubu ko pa isak silula banyari isak limaw pan sa matapil kalandaran. Makaros placer ay pan po na sa Chief Clerk. Legislature Bill number Silipgi by Sakilulan Race sa Kulmao Bill for an Act, amending Stella number 11L-26-24, the comprehensive budget act for fiscal year 2025 and for other purposes, ang notawat kayo. Tanang kakatiyan at masinabay pan po na sa Chairman Carl. Kalangan may Mr. Speaker, nuwaw karakarak kamagat maluwat talang kakuya kupur ke kamutang ko senat silubu ko pa isak silula banyari isak limaw. Miya karyaman ban kamagito. Miya karyaman ban kamagito. Karos mautong kamagito masaniyay uwa masaniso kamagit paita tabang katiyanan masinabay kamu Chairman Carl. Kalangan may Mr. Speaker. Niyaralap may Mr. Speaker, kapulban kamutang ko senat watch pato maluwat may isang round pwede ikamelele may karwaro. Kayo apan kapuro ito Muna makamanamanta ang Pohnpei yang Pahrek Micronesia Expo mo yawan anuin yang. Kala realop isinan isikit silubugi isisek. Pahrek met apa ang kainan nila kawit pen muna makamanamanta maluwat suwaseki tatakin kamakitan sari school kay NSTA niyar Pahrek peliaray kan anuin palaw muna kamanamanta kawit mamiyanan kamutang ko sa network and patoyang SDA niya banu ya reimbursement pwede dapin pulay wad sa patonan ko sa net makamanaman lahat mo nuwa sa tukak mogit patoyang may Mr. Speaker maluwat kamanata wancala lop mabahan patolang private school kan makin wiyawan nanti yan muni kan Sansal menantian monuwer kamanamandan monuwer patosang pan supplemental education grant. Murin kamanamandan monuwer
Terakteren kaman mo ni kawait tama supplemental education grant to solar o kawait and kak patuwa sang non-general fund. Nan kasantin ta kawait me patunan kamatang ko senadwat mo nuwo and kak patuwa sang nan mo ni makamanamantang special election mo ban we when out there ta ser chen dan uli ben kiti we kita tahu ban mungkin nan dian mo ni kap up to basic payu mo ni kan cemerana net me op sinususan ana puan tatang lel September silisak iman mimi wo en kak patota puan kak tatok la ong sawas me patolang private school kan magan mi nanti en mo ni koros o kamanamantan ta kopurpurton mo ni wong usus choro amban mi nan sama tay patet kap Pahrek met Mr. Speaker, Israel sa upalagay may sawa sa program in education melel tatak pre lapali ong school kay Pohnpei later on what isa pa ni Rai sa upal buka sa ikan tiapol kan kamatang ko sa what mo ni you and kak Pahrek mo ni makamanamanta ong school improvement project mo apali program mo nantiyan mo what Walwat dan kak kupureta, ko isa pa ni Rael sa upalagay me sa wasa sabal matay sarikan and kak miya tatawad ekis waray lang. May Mr. Speaker nan kamatang ko sa netwat mamalwad pan katiyang nan watawat KU o sabal man kita abang kupupurtong kamiti o kalongonong uyawin. Mone ban ko burbuto ban ko pramail ang wadawat kariyaw. Pero pwede may Mr. Speaker anu wawo karakarak iman kamagat malwat kailan kakriting timasen pa o katiyang nan wadawat kayo. Wala po information Speaker. Chansal makamagat yung miyaya o kariyaman pa miya. Pakupura mo na ipan po na sa Chairman and Chayan ko. Kamu Chairman and Chayan ko. Kailangan Mr. Speaker. Iwan ko kamagat mamiya. Bagi yang Committee Finance member once dan amendment kan memiye yang one more magtay bang kapureto chorus in total. Kaprayang ma Dan kamadang ko sino tuwat amendment bukat memiye iman baru once bagi yang Committee Finance yang one more magtay bang kapureto. O tatawag in total. Salamat. Kupura Chairman and Chayan ko sansal me Chairman kamanatan ni watawat kayo o kapralang committee kamelala me kumiyang committee in finance kayo na mo kalalabag kasampal bukan imen kumail committee yan bukan na Maka pasapang la korrespan yang aleti iti yang committee. mga pagtaibang kamanatan ni watawat kayo may bang kaway ito to kawait mau kan mon karyaw kami sebelah. Masalah raipan public Thailand, kalau saya kamu Thailand rutung tu masan. Korus mau utung kamu tu masan ini, uang masan iso kamu poin. Korus mau utung Thailand kamu nata kamu tang kosan net silup kupaisak silu lebih ni arisak lemau nuwatawat kayu, o kaprolang Committee Finance masan ini, uang masan iso kamu poitar, o ime pan uyawi. Committee pan report mon karyaw kami sa plan watawat. Privilege, Mr. Speaker. Kamu Senator Pahrek. Okay. Kamu Senator Net. Kailangan kami. Ning sangan mo trip ya trail ket kalender nambe isak payo may ipil kalender ani wow. Iman badrawan sa kawa chairman in committee and money. Pwede ban badrawan uya kamakituet. Iman badrawan uya ta kamakitan withdraw kamadang ko sunod ng beslip gay sak tuwa wala pinial gay sak lemao sang nan committee and finance pagkakariyaman. Chansal makamagat yung mayor
bagi mi karyaman ban kamu kita ban tones koros mutum kamu kita masa ni Pwuhng masa ni show kamu kita paita ro kamu tan ko senat word pat patroller more train kamu senator net Kalangan Mr. Speaker kaya balay tunggal sakaran wow na wow man patrawan wiyata kamakit Thailand place kamutang ko senat silip kay saktuwa lebaniyal resak lamao nan pel calendar pagkaryaman Chansal में कमोगत यूमी आये रोपो की मिया करियमन बन कमोगत आयमन पर कितक टाइलेंट प्लेस कमोतान को सुनत शिलुप की सक्तुआ उले बनियार यही सकले माँ पांच सबल मटाइट पिल कैलेंडर अकारोस प्लेस है राइबान पोने से चीफ क्लर्क Legislature Bill number silip ki saktuwa lain ri sakle bill Pahrek amending Stella number 11L-26-24 the comprehensive budget act for fiscal year 2025 and for other purposes in watawat kayo Telangga ketian dan macam ni ban pones se floor leader कमोगत pen Telangga ketian dan macam Speaker kamu kepura iban pacawan nil florong Chairman in held in kap floor leader ye floor on Senator Net Kalangan kamu floor leader kalangan speaker tunggal sakarat aban katyangat Kamasan Sangar Chief Clerk Mepit Kamutan ko sa naduat. Apni aralab tala riyanan limakit wala begitu saktuaw. Karyaman. Pwuhng kapeng pa mamie ong Kadkadaur Pwuhng na inenelaw. Iman padrong yata kamu trailer tingin masan pe. O kamanalong nin watawat kayo o kupurupur lang kami di harusan mau petek tik kena ini yang uya. Karyaman. Tail komal ma Kami Senator Net, Chairman Net. Kalangan speaker. Iman patrawan wiyata kamu ke Thailand wiyala malam ke kamatan ko senat na beslip ke saktuwa wala baniya resak lama. Koros mo ujung kamu gitu masa ni Pwuhng masa ni show pag kamu gitu apa itak tebang kecinan masa ni kamu kuburin pun sama introducer. Ya. Motion for the match in post. Dapat man kita watawat kayo kabralang committee. Karyaman. Kasih masan ke mas speaker Na mga kupura na din pun sama Senator Net, Senator Pahrek. Utro motion no. Kalangan Senator Pahrek. Kamu nan masa ni kamu kagak kesara lebih tak tak. Kalangan speaker. Iraoralap o sansaler nan kamatan ko sa naduat. Tala riyanan lemakit wala bukit o isag limawat and sa waseta o tapan ananakan and Pohnpei Association in Guam ong nan kawawi kasampalagi Liberation Day so aku bermak ime Pwuhng kapantala o esod tu ada kamatan ko senetaikan me monio anane apa nan pasabas imet apa imen niyan so wiyata kamagit Thailand sa pelman kita ng watawat kayo kapralang kamitian mone por petek kanene yan uyang Pwuhng ananan me kapantkila ran tayo ananakaw eleleto sang kuam eri mi men Thailand finance and
ketianan sapul maral rup kanene yo kapuratong maluwet po kami sansal o kubur ana polta kalangan Kailangan saan magtaykat katinan masin ba kamu Senator jawab. Kailangan ko mo speaker. Ang ko ko puro point sa pari ito ko sa karan waman. Ato wana silis patulat. Imen at tungkol Peter sa wawong chairman. Met aliti mga kawawapan sinbuno mo tayo kamanata ong kanan mo yung mao niya paramet magkaitan apali ong 25,895 pagi may tanto siya pong ranwat September isa kisyu ranan mo yung mao nagiyar ni isa ke mamiya yung activity pa uyaw kuwam magkait panananan siya was Senator jawab, Senator Ned, kalalapag, kumga kawait, kalalapag. Mania Power and Liberation Day, magtayba na pali po, September 11, nagyar, ng Pahrek. kalanganan kalalapag o kamutan ko sanadwat ramai say mangki bukan kaganag mo ni September isa ke wiyepe akan makarata pantala o kauna pen mie amendment akbar ma LT1 pan ka kan weda sang komitian moni ong nen paran ong matong September isa ke wan parko ko to ong sama settlement ong September isa ke wan last week kalangan speaker Kailangan, kamu Vice Speaker, Kalangan speaker mo yung no, ito nga yung sa tal, itin kalangan ko yung introducer ang puluwat mo yung tama ka sampal ang matamatawan breakdown Irakaryaw, campaign finance na bang kamana pagi karon mo numot pan na ker mo yung kawitin inang namiyaw misalkan minta mereka patlong nan pacutin karon mo nito. Bermain speaker potir kapantalan so motiono acan saler kalengga koprelang finance ibagit saler sige tumasan pa usit sila campaign finance na kuyang dia. Kerayaman kamu Kumpulai Senator jawab, kamu gitu yung mayor dan return tim masin to kaprala. Kailangan speaker try to la po ng kawawa mo pa korta siyang senador na ito ma kita kapuro-pula ko ito kita kita na Kailangan. Karos mo utung dan return tim masin be masin iyay Pwuhng masin iso kamu gitu paitar karos mo utung dan kamanatan wat kayu o kaprala Committee in Finance masin iyay Pwuhng masan iso, kamu ket paitar, tay kamanatar, kamatan ko sunatwat, nuwatwat kayo, o asahin langar, kamtin finance. Poran kak report, mon karyaw, kim saklan mo. Kamu, kupura, kalau ko magupura info na siya, Senator Simon, Speaker, kailangan kami Vice Speaker o Chairman na rin di ko katin kupuraya. O sa pala ito ko sa karatan, wow. Speaker, pwede tayo patpatpan pil kalantar ay luwaw. Men patuwang yata kamukidiyo, kamukitin withdrawal. Ay won't be Chairman o tuwe ka ng Committee on Finance, Land. Ang kak withdraw kamutan ko sinad ng paslipti tayo lapin niya sa Plamaw. Kariyaman. Saan siya lang mga kamugit na niya. Kamugit og siya lang withdraw, kamutan ko sinad silipri sa payo. Silipri payo. Silipri payo. Labi niya kaya sa Plamaw. Speaker, sudah patro pangkupurakan. Kamugit may patuwan uya. Ang kak place, withdraw ang lakap tayo ng place, nasa nilakap. Sutra ang song kong napata nampas kabutan ko sinitut tapi mempatuan withdraw place alakap tendok nasa ni pwesto to tongkan ang kakao napata
Kamagitok silent withdraw. Hey, ay paamo yata yung kumagitin place mo rin. Child Kamalma Lebanon. Base ko no, o ibaan po na sa Chief Clerk. Recommendations, Standing Committee Report, number Riopi by Cakriola and the Kotima Mapet. Nomination of Mr. Wynald Inos to the Board of Directors of Small Business Guarantee and Finance Corporation. Ibaan po na sa Chairman and R&D. Honorable Speaker, kakacakaya sa pali, tungal sa karanwaw. Honorable Speaker, man batuan yung motion. Sa karakupuro mo Honorable Senators Kanjal, ang kakacheng ng recommendation, Standing Committee Report, Riyopipay sa Kriyaw, Laminal Riya sa Klimaw. Riyaman. Paros mautong kamagito, masa ni Hey. Pwuhng masa ni So, kamagit paitar, miya masa na ben kamagito. Masote, Motion and clause. kami, Senator Perez. Kanahan Speaker, pwede pitaramas amendment, Maing. pwede pitaramas amendment sama agak sansel sa ato, putay bangit sa nanusyus. May ibag dahil katkiyanan masa na po kawit pa na miya. Senator Edward Kamaleti, kalalaba ko. Kalangan ng kupromi, Honorable Speaker, ikakachipleo, kaya sa pali, tungal sa karanwaw. Honorable Speaker, ikakachipleo ka pre, ang essential nominee ay Wynald Inos, dapat ulian palian private sector, o small business guarantee. And yora la, Honorable Speaker, kalangan ng kupromi. Ang mawal Senator Edward, Vice Speaker. Speaker, main report sanggoros na chansal. Ninduan kawit soto kubukurari man pagitar dengan tumasan to kat laus miski. Riyaman. Recommendation and report. Anak, masular masa na ben rawo taipan po na siya kamagit mami Thailand retungitin masa na po katlanan issues. Tu kamukupura. Karos mautong Thailand retungiti masa na ben nominee o katlanan issues masa ni Hey. Pwuhng masa ni So kamagit paita o taipan komal di labanan siya o katiyang nanusyus o nituwan na ayaleti manakap magtaipan issues ki yay ititon small business o guarantee when we are in port o itong alat yay Wynald Inos Sangwain Kitri dahil ban komal labanan siya o ngusyus
Rong na sa bulmatay Uya Kubur o mo na tayo kumaldik tayo katiyan na choose o recommendation in standing committee report riyop kupay sa kriyaw laban sa klimaw na yay to ke nominee Mr. Winold Yawanis Winold Inos when we are in Board of Directors and Small Business Guarantee Finance Corporation usus Asia tayo A o show limaw Ran what I commonalar Mr. Inos when we are in Board of Directors and Small Business Guarantee and Finance. Mamawar ay ban po na sa Chief Clerk. Recommendations, Presiding Committee Report, number P by Sakuno Library sa Limao, Mapit, nomination of Mr. Anthony John to the Board of Directors of Pohnpei Utilities Corporation. Chan Salamaw, Nituan Chief Watakatar, Kawaitan Committee in PWTC, Karateman Ponasa Chairman and Committee in PWTC, Chairman Leban. Salamat my speaker. Para sa Bulbabu Committee in PWTC, pati recommendation wala ang delay la. Kom Ubraya Thailand ka katiyanan masinabe kom katiyamanan kumukitpan Thailand katlanan masinabe nominee. Mga speaker. Yung yate yung motion Thailand katiyang namasan dan Standing Committee, we have to pass a corner living here, raise it now. Recommendation, Ilayla. Harus mautung kamaguto masaniyay o masaniso kamagut puita masanabe Chairman Leban. Salamat speaker kasi balay tumalwaw. Nakita yung recommendation mo rin delay lang later take. Chairman. Chan Salamaw Kawaitan Chairman Leban. Harus mautung kamaguto masaniyay o masaniso kamagut puitar. Mieto nomination, masulara iban po sa floor leader. Kailangan speaker jungal sekarang wow siapa speaker ang kupraya iban sekarang permainan sukses Pwuhng yang so pag jalanggap kumal sang nanu yakupur o siapa alpano sukses lagap lagisik. Mo na iban po sa kamakit and kitran maledi. Men po na sa mga senator kan o chairman kan, mamiya pa kayo. Chairman Court. Kailangan may Mr. Speaker, ito nga luwa sa balbang kupura mo yung pangkupurakan. Iban kaire, sa punong kamitin mo niyo, member kan kores, kailan kak sabiyata karong-rong, ang kamadang ko senatoriyaw me, assignment wiyaw rang wat kulak tuwaw nan peren meeting ng bariyaw. Lakap. Kailangan. Asan sa lang mga pakay sang Chairman Carl, Committee on Finance, sa bulmamail meeting, kulak tuwaw, may isang lakap. O kangang uyang member kan, koros and batya, yang agapil senator kan. Kamu Chairman simna. Kailangan speaker kasi pala ito wala tanong pagkaya yung Israel members kan on education kaya meeting clock 2 may resolution yung kaya kat lakap clock 2 oversight on education kailangan Mayala ito pong pilkulak tuwaw mo? lakap clock 2 lakap posted there clock 2 lakap on education on oversight may alam resolution niyo masada na pali clock 2 Friday. Asan sa lang mga nituan Chairman Patrawanta pilkulak tuwaw lakap Committee Education kangang pilwiyawiyang committee Vice o member kanan padyang Chairman ong clock tuwaw lakap. Saan siya makamiteriyaw clock tuwaw lakap. Nuwan kak koros chayla na pali kamiteriyaw.
kumail Senator Kan and kakpadrang kamitoriyaw koros. Mieto pa kayo sa Chairman Jekan, Chairman ng PWTC. Salamat, Speaker. Pagkairo PWTC member ko rin, kaya kaktuban na mo rin sa isiniraan. Matang kanangan. Saan siya lang mga pa kayo sa Chairman Leben, Committee ng PWTC, pagpagmalan tuban na dyan, moron uya ko puron ranwot. Mieto pa kayo sa Chairman Jekan, Chairman Artui, Chairman Ned, Chairman Latore, Edgar, Masolje, Kamu, Chairman Latore. Okay. Chairman Latore, Panpakair Lakap. Chairman Jekan Mao, Nakamui, Vice Speaker. Mo, Speaker, privilege with motomot dan walian di delegation nun gidyo manakap magchay kamanalaw uya at tungal kapeng walian tu manakap kapeng Speaker nibil kapeng ke kawai ni susah paita apa sansal mai reservation abi kami lam manakap kaktatok pemanakap bunyan pemanakap kangin tatok man kareta ipagi bidalaga kamanaw walian di delegation kabunga bangko Pramuya momotwet nambau soto ko sampal poitan tatok ko sampal error kalangan ng Speaker Kalangan Point of privilege. na magubura po po na si Senator Artui, Chairman Artui. Au kapat-kapat imin pajang Vice Speaker o ibin pagmalwat sa ilang kakasamo manakap man nabil pajang kejail ya Egyptian Warren dahil kajkiya ngayon labo-labon. Senator Artui, pwede point of privilege, pagkamulian tayo tiyero po na si Mr. Warren may batang tayo. Muna tayo ban kaim siya kay bilmen ulian tayo tiyo po na si Israel ko may bilyang batang tayo ng chamber ranwot melel uliapan rampen mita yay Miss Frederick o men Pohnpei koros mayang batang tayo pepeyan men kapesya kan ranwot. Kalangan ng pur koros tayo ban katiyangan nan kamagit tayo komaltisang nan uya kupur o sabal panelakap. Koros mautung kamagito masani yay Pwuhng masani so kamagit paitar tayo komaltier o kalangan ng kupuramail koros Senator Simon